Ing bienang delanan ning Nuana Santa Ana. Bayo pa ing kamumulaning panahon, telaganing banal at Trinidad, na datang ingaldo kay bat ning pamaglalang ning yato, at ning pangatalabuning tao, ing Diyos anak, mikatawan niyang tao king sepupunan ning meto nga birhen, ban makamtan iti, iting indu ang magiyang malinis pikit karing sablang tao, at ing maypayang Diyos, telaganang mikagliyang alang pakas kasalanan. Metupad nga niti karingkeyang tarasuyo, di San Joaquin at Santa Ana, iba't laking tribo ng Huda, alain ng aring David. San Joaquin na tao Nazaret, sakop ning Galilea, metong yang pastul amikipibandyan kawan, at ingkeyang esposa naman Santa Ana, anak dering banal na emerensyana at Natan, at Baitia king Belen. Ding miyasawa kilalang atinan umabandi, bistaman manawa labi, iti eda serilinan, pirakera kayanan daing karelang pibandyan, king atlong dake. Imumunang dake makaparikil king Gino at king keyang templo, ing kadwa naman para karing pakakalulu at mangailangan, ating katatawlian na yapin namo ing sapat para karela. Bistaman bebyeda ing sabla, ing Diyos pagkaluban na lapamurin masanting nga kabiyayan, kawangis ning mabilis sa pangarakal ding karelang kawan o tupa. King karela nga tatanggap akalamibat king Diyos, metong mo ing emi pagkaluban karela, at iti ing mikabunga lang metong nga anak, akarelang pagnasan. Agpangking kaugalian ustong ring miyasawa, elami kakayanak, metong yamoy ting maragula kaparusan ni King Diyos. Pauli na niti, era tatanggapan di ngay na daraw ng San Joaquin king templo. Misa nakapiestan para king Gino, at ding sablang anak ning Israel, mamiyelangayin king templo. Iriubel, metong karing pari, tinabi ni San Joaquin at nganak Kea. E kamalyaring magdaon nain pauli na ning ala kapanganak keti king Balen Israel. King maragula kamarinayan, San Joaquin tinaglus sa king desyerto, ban mag-ayunong 40 aldo, at tanak king keyang sarili. E kumangan ni minum hanggang datang ingaldo, ing ginungka kong Diyos, dalawan nako, at pakanan nako, at pahinuman. Makanta mo naman ning milyari kang Santa Ana, paulin ning kamarinayan at tatanggapana. Kingena pamanuling San Joaquin, lalo ng pinamdaman Santa Ana ing kamarinayan na tinggap na karing tao, at inyang metong nga alipan, as sinabi kang Santa Ana na lubos ng paparusaning Diyos, uling eya mi pagkaluban ng anak. At ngeni likwane ning keyang asawang ni San Joaquin, king mabayat a puso, melumbeyang kapait-paitan ni Santa Ana, alayang sawang mamasang panalangin, at manyawad kasaupan king Diyos, na sana muli San Joaquin, ban mi pagkaluban lang anak. Ing Diyos dimdam na ing karelang panalangin, at tinubod ni ing Arkanghel Gabriel kang Santa Ana, at antimurin kang San Joaquin, na mag-ayuno king desyerto kanita. Pabalita na karela na ing Diyos, pagkaluban na lang meto nga anak a babayi, ang maging marangal karing sablang tao, ang mabibiye keti king yato. Inutos na laning Arkanghel Gabriel amikit la king metong apasbol, ang mayaw sa ginto. King pamikit da, miyelan tula ing karelang lungkot. Agad-agad dinaw niyang masamyungay ni San Joaquin at Santa Ana king templo, anting pasalamat king grasyang mi pagkalub karela. Mira singaldo mi baiting anak a karelang panayan, metong nga babaeng pelagiwandang Maria, migsaya lang anding sablang tao, pauli na ning mala amiras karing banal na miyasawang San Joaquin at Santa Ana. Aldo miragulyay nganak ang masikan pamikakatawan, kabiasnan at kabanalan. Inubog at tiro de di Santa Ana at San Joaquin,
king kayapan at kasalpantayanan. Dinatang na ing panahon, banto paranda ing pangakura king Ginoo, ing idawon de king templo, ing pakamalandang anak. Pinalang may tula ding tao king templo, pauli ning kabaning tipan ning Dios, miuli king kayang bali, miubog at sinulong yay Maria, ang gana king dinatang ingaldo ning kayang pangadalaga. Metong yang malinis at dalis siya babae, na sing puti at banglo, ning metong amasamyong sampaga. Dakala tradisyon na mitalaking biyadaring banal na miyasawa kay batning pangadaw ning Nuan a Virhen Maria king templo, dapot alang malino amitala dikil king kamatayan dari Santa Ana at San Joaquin. Ing malinod ang sasabihan ding ebanghelyo na ing anak ning Diyos sa mikatawan tao, bibiyayang kalugod-lugod arapan ning Diyos at ning tao, pauli ning pamiubog na kaya ning Virhen Maria. Ing Ginong Jesus, perang alanoring kayang apo, karening kayang amano. Dakala tao at banal a propeta, amagnasang manakit kingakakityo, dapot edaikit, damdamaning daramdaman nyo, dapot eda dimdam. Pangaibat ning pangatas na banwa ning Ginong Jesus, at pangakalat ning kayang mayap a balita king balang sikote ning yato, miras ing panahon ning imperyo ning Roma, at sirane ing kabilugan na Israel, ding binunang Kristiyanos, sinalbadala ring relikyas ang makaparikil king Ginoo, ding mikakapatad at tao Betanya, di Santa Marta, Santa Maria, at San Lazaro. Sininupdala ring man ng butol Santa Ana, at dela dala king apt ametong alugar king bansang Pransya, at karindala kitkut. Aisip ng San Hospicio Obispo karin king apt, king itang kripta o lungib, apagkabilya ning mal ng bangke Santa Ana, mi panginlagasana king kailan danggalang, ding bayong miglub a barbaros. Uliniti, kitkot de pang lalong malalam itang mal abangke ketang kriptang ita, at itang dala na pahinturo ka rin, ke batande pa, ban lalong mi panginlag king nanumang kalapas tanganan. King mapila na panahon, menalakad lang metong apisamban babaw na nita, dapot pauli na ning gera at pamagpakasakit karing Kristiyanong. Mesira yaiting may sabing pisangban, at may kalingwan niya yung lugar, nung no ka rin niya mikutkut, ing bangke ng Santa Ana. Mirasing panawning kapayapan, anya migari ay Carlo Magno king Gaul, mauli ning Pransya, agad-agad inumpisan na ing pamanalakad, at pamaglarin keta hanggang kasiran, ape pasari na karin, ning alang tarus apan lubding barbaros, ang ganaking katedral ning apt. Anyang 700 siya mapulutadwa, Domingo na kanita ning pamanyubling mebye, inyawad na nga ring Carlo Magno ing makonsagrayang pasibayo ing katedral ning apt, kabang magaganap ing banal na seremonyas, ating meto nga anak kalalaki a 14 a banwang edad, mi panganak yang pipi, bulag at maklak. Ing Lagyuna, Juan na anak ning Baron de Casanova. Biglayang migbala-balikid at antiya mo waring daramdam king metong asiwala. Biglayang linakad papunta king libutan ning altar at pilit ning tuturo itangeran. Pilit ding patok ng anding pari at ding bante ning emperador. Dapot ere apatok ng inganak. Itimi miyayang pansin king ari at kaibat ning seremonyas. Agad ning pepakulkuling altar, nung nuka rin niyang tuturo ing anak kahuan. Deyudoring balitang at kanita, kabuda niya ikititangan timong pasbol, ang makakabat king metong abatong maragol. Inyami buklat siya iting pasbol, beyakit siya itang eran na pababa, at biglayang dinulong ing anak kaantiya mong manakit, at yayang mituturo king dalan na painturo, lalam gabuning katedral, at sisinyalya king dapat lapang sumulong. Minutos sa king busbusan day tang padera kakabat king kripta,
At nga nang sisinyal king dapat ding panintunan ka rin. Kasira na nitang pader, may nakit lang maskup adalan, at king sepo ning dalan, may nakit lang mababang nicho, o busbus a pisusuluran ka ring bangke. Ingari at ding sablang pakarap ikit daing sala a manibatan king mitataong lampara, a makabili arap ning metong nicho king pader. Kalub ng Carlo Magno, at ding kaya ngabe ketang lugar ita, iglang paramit daya, at kanita ing anak kabulag may nakitya, may karamdamya, at may kasabiya at ngana. Ing banal ng katawan Santa Ana, induning Virhen Maria, ay induning Diyos, at king nichong makalalam. Biklat deing nicho at sinalingalngal ing banglo, ikit de kanita ing kabaw nga megawa king dutong nga sipres, alunaning bangke ng Santa Ana. King kabawong ating makasulata, ing bangke ng Santa Ana, induning Virhen Maria. May ligaya yaring Carlo Magno, king pangayakit na king relikya, may natili ang maluwat king pamanalangin, at tagad ning belita iti kang Papa Adriano, at iti malugod yang minablas at inutos na king kabilugan na Santa Iglesia, na mi parangalan niya, Santa Ana. Paganaka na ing bedari Santa Ana at San Joaquin, ing malalamdang kasalpantayanan king Diyos, pistaman ing daralarang kasakitan king be, meging sumbagal karela, para gulutan de ing Ginoo. Pagaluban na ning Diyos kaya katamo, ing kapag nasana ning kaya katamong puso, dapat parati tamong gaganakan, na mangibabo ing kaburyan ning Diyos kaya katamo, kawangis ding depat tarin kaya katamong patulunan, kailangan tayang pagdulat paniti, at tuparan. Katatawlian na paniti na magita mong makabuklat tagamat karing taong mangailangan at magkakasakit king be, meto nga patutu na ingkalam kailangan niya iting ipagkalam. Milaganap ing debosyon ng Santa Ana, king mabilog ayato, at hangganang ini, aduanda ing kayang kasaupan, na maminatan para kingapunan ing kinutamong Jesucristo. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin mo kami.